henang patas suyang kali telugu。太鲁阁主语有声圣经。今天要读的经文是马太福音第5章第21节到第26节，论发怒。Sebagun tapatas sinising o patas matay 35 pah 30 kenay bitak 30 matalu kenay tenegasa Yesu qoli sang iya phokil sejak o ita pesahagun misaka lenengaw na sejak sebiyaw o wada na mo bahangan kia ka kia ni yaku o empelengaw ku munan ana ima ka mesang qoli menesway na o ita pesahagun ungat tunuh misal lemengaw qoli menesway na o bagay perlengagan pesaho aji uli o melangi misal lemengaw ka sejak o kada tahot pesahagan manu saw kia do megay namo bebegay Tuhan balau sepuhan hiya si ida ni kan cicih keneliko na genan ka menesway mo misasu peseberinah lemengelung hiya do hiji posa belah sepuhan ka bebegay suhan ni usa pela alay mesebelayak yamu menesway so kiani iyah megay bebegay su nasinikan ka semelekadu sunan belah namo musa pesegegan seita o pesebelayak na hali nasi su ini sahaya do peselekadu sunan o begay suna sejak empesegaw o begay suna empegetadak kia do pesaun suna kulu hemekan balay bi lengagay maku bitak su kahadun pelilih ka menesengali kingan pila o ida su aji empelatat pa hiya